Pitim uni Aadhaar card udah number 619 Lang ba ni Aadhaar card kitip siya pang jongpi manu plate bencana panopi kendo pat kepisah jongpi abang akang ro kitip kila scan lo di kecingim ke jongpi Tambang ngaladap link tengah ya Aadhaar makan ni ration card ladap link mentaki pale saya kata IKYC kamu diyo IKYC IKYC Pitim kamu yu IKYC kamu he will know you closely kamu pila dili lami kamu sim jompi hagi ksoj Ni kung trash develop pitu perkak soja kadi badan angal tan pi moroi la de por sam kham la de por sam skim pi bon yang lanjut ni kong na do san baje mestap ration card menta don kam mai banling mak Aadhaar nang tale ke KYC nam ta kitu badan ka ration baro kan pensuk ye pi pai ba kan pensuk yang ngir ginong sam khaw baro ki baladon ye ki ka ration pi hab banle ke KYC ha ki dukan ration ha kisnong gijong pi ban pentikna Pinyo ka hok jong pi kumbala baha dak sarkar shaman la kawai pagawai ka tliw yeng klem jingwit nalor kiwai par ki jingmentoy kibawan na kalyang jong sarkar pidon kam tang man ra ka Aadhaar card bat ka ration card yalam lang ya baro ki badan kerteng ai ka jingshon kiti ha ka ipos machine ka badan ki dukan ration lani ha ki DC office ki bajan ki jong pi kion dele IKYC ditat ki mensim la pimle IKYC pi baral na isendan ni ka buksiar jong pi so kumta serendar no ni ka ration jong pi belai bakwa ha ration mentah Syukran kai pitemen ngaladap lek kita gi IKYC kita gi Aadhaar mah. Hei siapa lek kita? Ibak kan.